Masuk kulit. Buat kemak, dia akan sulit.
Adiknya Mak jalan opung, minta maaf opung. Nyon dah nyon. Dia masih betul, lalu betul. Iya, gitu pintar-pintar kok.
Apalagi di batas bulan Oma nurut Oma. Kalau si patah muruk kok dan ini pasangan Oma Nuna. Maaf Oma Oma, aku sama si batas bulan Oma ada. Oma. Jangan tuh kedebatan sudah tidak boleh Oma. Asal dilihat kami roda kami Oma sudah di dokter pun Oma. Asyik dilihat kami kesehatan Oma. Sungguh dah masalah ketua Apalah ini pakai sebulan memang udah Oma. Sungguh lagi itu salah aku Oma. Jadi dong bukan aku patah terus semangat Oma. Maaf Oma yaudah Oma. Oma, jangan tuh putar hebat banget belajar boleh Oma. Ada torado kakak kita Lili ada Oma. Selamat jalan Madi Oma. Selamat tinggal menghani sudah kapino kamu. Dalu mau bisa lani helam Oma. Jangan dong ison Oma. Minta maaf mama pilih Oma. Minta maaf helam Oma dah. Selamat jalan Oma. Kuna berjuang. Perjabat satu tahun di rumah nguluan sisa leleng ini lelengnya ini yang gurau yang bersani kan yang juga untuk kan masih deguri belum mau pasar ni kan kalau praktek
dia ini mana putar dari pasang dari nabulun. Saya rusakku, saya dosin, dosam. Jadi dengan selamat jalan manusia dah. Si malu anda pulang nabu. Di horasi malu lebih no partai. Di horasi mahal saya no nabi tinggal mung. Selamat jalan malu hilang dah. Di persahalai ma tamyang ta di persahalai mana tutun nargobo tu putara batang mulai burun di sahapom mai basura-basura itu kita sudah seperti itu di oleh putara batang mulai burun ma jadi Udah cuma aja lo posisinya. Cuma aja kalau udah. Coba Cynthia. Selamat jalan opung gitu aja. Selamat jalan opung. Selamat jalan opung. Selamat jalan opung gitu dia. Maafkan salah tutung. Banyak kesalahan kita. Masih banyak sih nggak. Untuk kamu tuh gua parane hadi-hadi. Iya. oke Teh putih. teh putih na mantap Oke. Jangan lagi jangan. Sawana. Mak. Si majujungi mak. Erna eleng. Orang kuda birang Waktu siamun. kuda birang Marsoba mardaulat mahami tu saluhut salamat sangap salamat dua. Sitit dangi harajau mail mukung belajarin nabulu dohot di pangajari to di panuturi. Na mangajari hame selamat roh manuturi hame selamat bisu. Isara pajum di bagasan kuarna manami raja nesiat bali. Raja tu bersita tu petur raja mail para jar siluang pramemesi bututun. Marsoba hame raja nami turu pamuna badiai masjid pangurason mul siti tiun. Ala asini roham sumara tudusani nasumari permuluni na tuwa namin imapuri do guru arwanon tangido ko to kung mula din nabulon uja do asini roham na do pasok-pasok na di na tuwa namin itil do maranak ito marburu marpahupuri anak marpahupusi bukuru alay nung nadibuhuyo kung mula din nabulon permulun na siya pasiyangan no warhat topi na siya tonga-tonganan Igok na makaran na ro namong kasanay siya dahil mo talaga malim. Pasal kami matunuto sa amin imarukot pangyasan. Pagkasan haya sumay ba naman dapat habang sa lupong din na bulon. Daw masya ni mana naramon tuhot kanako dari. Mangirihirik kami tuwa mong kasanay siya bagi asa duot mo mangirik tupong lagan na bulon. Mula tumarok hasalah dosa ni natutunan ada orang di permulun dan dosa di parato foto pung belajar ni nabulun. Marsiulak marohani pung belajar ni nabulun punang dijujut dosa ni dosa hasalah na itu tupat tusiyon na. Dapat man ni natutunan yung hanguluan na di balik hamatian na. Daw masya ni mana hamatian na di balik hamatian. Dijak puno pung belajar ni nabulun mapator din ni natutunan yung tihut para bangsa nok pinaririnay. Aku nililih kami tuwa mong kasanay siya bagi mong putar sa malim. Nang luhot yak kagoparanaw na mong kasanay siya bagi lumogi ama namin na magkabalihon na tutunan yung dook pakilalan na yung mong kasanay siya bagi sinokon pabarokat na tutunan yung alehodo ama namin mong kasanay siya bagi pangagaluan namin. Darak maruhanak ka ng pinaparanaw nang dook ama namin na magkabalihon na Apuli mana sida sen natangis se hesen nasora Leon madina sida tirniro nang do di perbohat ni natutunan nyo biari nang dulu ni perbokaran naon i madi ruhut pernah tua-tua obar tua ka ada piluk kani punami na perjului
Manginilik kami Tuhan mong kaya siap bayi mo putra malim. Sa homa na magungtong ipagsauran na. Mangajari na sida, manutuli na sida. Asa tarbahin na sida, mardami-dami jalan masih holongan. Makasihut ada pinuk-pinuk po namin na prajuloy. Among kaya siap bayi mo putra malim sa marasi manang doohan. Nang doon dia katodong. Nang datang na sida mong kaya siap bagi. Nang ako para na menutup susah do piti pertikian no. Ako naramiman naman ang anak ni sida sa padalan na. Sa oras tingan non. Daw siya kami sa luhut para di daging lumubidang luhut para di pagtutiyan. Damo li ati mausap bahok kami taro pa muna bedi makita pangurason mo si Tio. Mau ni ati mahurok kami to sa halan ituan nami to si Marbulubusi. Makita pangurason mo si Tio. Tuhan nami nung adibuho kung belajar na bulong panangulo ni natuto namin pagpuri do guru arwanon sa kasiyangan non dan nung ngabur hatok din sa tonga-tonga namin damang inihilik mahami to wali Tuhan molo tumarong do hasalado do sa nila sa tunanyon naso di magpakapapot pero pamuna ba di adorang di panangulo na sa luhut may Tuhan halupaw sa bagasarohan sa sahon may sanparing utami unang madudo hasalado do sa nituto din dapat mali natutunan naman hangulo na di balik ng hamatian. Daw masya ni mana hamatian na di balik ng hamatian. Sisak kuno kung mula dyan na bulong mapaktor din ni natutunan yun. Di huta parabangsan pinaririnay. Tog di nasugot di huta parabangsan ay mangilihilik matupong mula dyan na bulong. Asa dia pulya kain na kunos siya natangis. Di na sila siya nasurat. Di lewa di na sila tirniroha. Nang doho natutunan namin ima-ama namin na makabaluhod natutunan yun. Margogo mo. Unang dilawang arsa ibana, unang dilawang hamatian ibana. So kabi manguloy, uhuk tinidak ko naman namin sa siya bagi. Batok dimi ba Tuhan na mazong-zong rohani natutunan yon, magpargugi na sida. Asa margogo na to noon, mardimu-dimu sa luhut, anak ko noon. Bakit nila pili Tuhan, ngayon Tuhan sang ako luhut ba diyon. Nang diari magsugot pili Tuhan, nung madititi ko para noon, diari patuwa din natutuwa namin yung mangulahon ada pinuk-pinuk po namin na parajuro siningahon na namin sisinga mga raja batuhoro ha mili Tuhan mga luwelo tuhoro ha mga iluwa sinaroha asa ho na mga lektur ni roha ho mga lekturang nyari mga jarin na kunaw duhot manuturi horos mga sida na makasuhuton ulaw pinuk-pinuk po namin na parajuro jala silos ni roha may sugot ito ang tongana dipudi din na tuwa-tuwa nanyo daw siya kami sa luhut para marani daging lumo binang luhut para dipaktor diyon. Bamol niya natin matuhak ko sa bahog kami turukan. Markita pangurason mo si Tio. Maul niya natin mahurok kami to sa halama to sa halay na. To sa halan niya namin si Udiak Parosa. Markita pangurason mo si Tio. Alahor yung nasa nabadya mula ni pangurason di Maria Perfeksyon. Nasumuksiyo to din naman ito di pagbadya. Markita sa hala pangajari. Inong nasa nabadya. Digo na mata niya rin. Nung ako pasahat kami ruhut pangyasap tunatutunan pagpuri do guru arwa noon. Badaw masya ni Manaramon. Daw masya inanan yun kudat. Bagasan hayason happy taon noon. Mardakot tulputa para bangsaan. Nok pinararino o kung medali na gulong. Salit to tangang may nabadiling na nabadya. Mangurasi pamatang. Mangurasi patordiyon na. Ako nilirik namin ito ko nung nasangat nabadya. Molo tumarong hasalado dosa ni natutunan yan. Adorang di permulun na. Nasurimat makatapot tuturo pa niyo kung natin na bulong. Bamarsilak maruham nung nasangat na badiya. Makalupahon hasalan na sa pagsaroham. Manisahod dosa na sa pangingotam. Unang jujur ito paktod yun na. Dapat may natutunan yung hanguluan na dibalik na hamatian. Daw masya di ba na hamatian na dibalik na hamatian. Jala pahit bang mulus mo na badiya nung nasangat na badiya. Makopol paktod yun ni natutunan yun. Dihuta parang sa pinalanog kung belajar na nabulong. Paktod din na mangulo mo. Maralas na roha matod din na sugot. Dihuta na badiya. Duhot may iba na mangilig kung belajar na nabulong. Asa ditatap parang noon. Dileo din na sila tutulan niya ron. Akta sila ni roha. Diapuli na sila sa natangis. Dihehe siya na sila sa naturat. Dileo din na sila sa ni roha. Inong nasangat na badiya. Asiman ang roha. Di persita natutunan niya, dorang di parangulun na. Tumurok, naribur man na sugot, ima kagoparan na yun. Leon menung nasangat na ba di anak din na mawasanak. Buro din na mga suburo. Asa maras ni roha sa loob goparan na yun.
Kemudian ini tu sana kupuri do arwana. Nang do amana mina baluan. Maragogo mo. Asa maragogo, madimu di dunia anak konai. Maunya te menong masangat na badi usap bahwa kami turu kami. Markite pangurason mulai situ itu. Marsoba mardaulat mahal itu salah ni Tuhan nami debatan tulu. Tuhan matara guru Tuhan harus serten balu bulan. Markite pangurason mulai situ itu. Allah hodok kung debatan tulu situ tibah kerajaan. Hodo situ tibah kamalimun. Hodo prabuku satu dosan. Dapat tu salah masangap salah mertua. Salah pangajari salah panuturi. Nasa pedi para jujung di sima bulan. Kung debatan tulu bigok ni matanya adiong. Nung ako pasahap tami rohut pangyasan tunatutunan upuri do guru arwanan nong bo hatod dinalay Tuhan siya tungotonganan ba mangilihilik mahami tuho upung dibatan na tulo mulo tungarong hasalani natutunan nyo dosa na nula na si kanupare na suli kapakot rupang tung marsiulak maroham makalupawan hasalado dosa na sa paringotam unang madulirit hat dosa na ito togdina dapat madi natutunan ng hanguluan ng balik ni hamatian na daw masya ni mana hamatian ng balik ni hamatian marulupulot mo togdina natutunan nyo dihuran na para bang sa nok pinarali no pong belasin na bulong mangilihirik kami tuhok kung dibatan na tulong togdin na bediyay na namazong-zong roha duhot pikiran ni bukpa kami tuhok kami markite pangurason mo halis iti-itiyo marsoba mardaulat mahami tuho kung dapatam na na bulon markite soba nami pangurason mula si tiyon alahoro na madjariho langit madjariho tanong madjariho sa luhut na sana tong dilihat pagtimiyon nung madjariho ko upurido buru arwanong marbiri diha siyang anon ipaso-paso hodo kung dapatam na na bulon na tuwanan nyo titir maranap titir marpo mau na dituwa ko dapatakku maunya itu aku dapat aku maunya itu aku dapat aku nah benar dukung aku di mana saur matua tua sejidut serta digurang mas di dulu tak dia mu dengan sudutun kena hadir di dalam satuan tahu Rome mewakili sebetulnya pengemirat memang melihat tahun ini mewakili sebut Mas Marawata masuk awal masuk di ulang muna sonari do masuk mungkin duluan nasa rumah juga pasti kianon nung kabayan tuhut ni Paragamon na tindapo na sa mason na kanheso binawasan ako siya na mangudi maragwar pangyason azaliyas di mana siya maramun magkapot ton marang sa pagjabi jadi ulu iya anong siyan udah mo ni kumazok panglikang sepal kamon karena di mo raku ada doha panorong jadi si dohonokku Tuhan mo naman pinopari nagburu do pangburu siap kami mga binangalom baik siya nakudah-udah mo tulang mo Imasyan sohor dito. Marcos meron kasi tutulo kami. Dibidian din na puro ng sarmaton. Pos doro ka namin sa meron natutuyo na. Baligat yang isoko. Baligat yang iruma. Baligat yang isoko. Nung nga gabi, nagburo ng sarmaton. Pos doro ka namin, sa kunong gabi mamuak ka na po. Kami yan ako namin doa kabarman na doa kabahok
Kalian menedok amat tanah keningan dengan satu nama ini sembilan. Tohorina itu ngesih. Alai, mengari kopol amat tahida nak hidup kita mudah-mudahan aturan pengiasan itu tak asa merleba asa kota pagi-pagi nanti bertanya berjuru si dona karena karena mengari panggil makin asa ditorangnya kalau narangnya seperti masan seperti mertua gerata rohata asa sahat kasu-kasu sudah kami kumerami-rami kok para nani Purido Guru Arwano Binotori Guru Nari Rohani Lai Saluhut Nai Debataro menjadi kita jalan kajian hoti jam 10 tahun sungai toka di Pusta Konorone Amatei di Surato pusat Tuhama Kuado si Delimpati hamu para ni na tuon si Sara Hadong Dong ado hamu dipuri ni na tuon doh di Jolo ni na tuon si Sara Hadong Dong anak baru pahop pusan anak pahop pusan baru parumain doh tela si Sara Hadong Dongan dipuri ni purido buru atau mapati di inabuan ni patuar Rajamani tamang maita alemang nasangat na dia saya longai masulun namin na sobartu patik muna somatroha saya kasaut masulun namin na sobartu patik muna matroha pasisisiyan namin rasibulis paholak siya kamera dahato pamasok tuwa ko to di na dia tod di nasangap to di parundang dohot patit natik kosroha na rin kaning asamaringan di paghibaran namin roha bunuron alam mong radana siya bagi sahata sauluan mamakaraman sangap na martua nong marsiya bagi humakopan sata mahimi tubugasmu partuko di hay merete patik jakkon hay marpusat julom perlu bulubuy hay merete kumun saungi merti sinroham jara bonggong me hay mangul basan war ale magpatra jamalina ripum hata patiduan nami jala sarat tun may tupung na dini nagulong ale upung de patam na dini nagulong oro de patay na majari kami marha humiyor do majaru sarhu diar-diar udang do sitam nam di permulun nami se sama sarhu na sarusana palohot nomor sirasa di hatam paduhot dan perlu dituaku jara di bataku napona unjungaku diorasi putar di batama ho purido buruarwan diorasi Tuhan dari batana dulu diorasi na tanah sangat abadia diorasi salhut akamata nama sangat nomor 2 sioko kita itu harus milih operasi itu. Nama dia mau perkusinami, mau lihat. Gabi majalah Horas majalah Gabi. Dia bala di Borginon, kota kami, ima mong ni namorai madungani kami magido kami yang tu putar bata anggia di pasaur di kami nauli na dengan di pasu-pasu permulun name di son ada orang so marsituriek kami amang perkusirami Parjolo mahu atau pasatami itu hamu sati madingin sati madugu asa hamu malas maka tahun dongani hamu hai martan yang tu putar di batang mencari ramulun anggiat di sauri salhut permulun nami Butima
Gabi mahita salah horas ditumpak do adet. Tek ina mulai godang sisa mulai dinaung di pasakmu ison sati bari sati badugu ari se mahani targosi dua umuran yang suito luluan na pelaksanapan amat teraja inata suri bada dinaung lulu di baik hamu umuran yang suito ison sati bari sati badugu asapir to di badigi ojak to di badugu ari siom parbuepir asapir poki baul-baul pasalongan bir to dini to saluhut luju-luju do akabanguan aku dulu di kamu di so tiar bapak gabi ya tiar para rasa jak kono bubu tujuan ya begitu so do mengikut bane asal khusus kita mau bane aku minta order itu mari dia pas lagi seorang dia mau anak dipisu do baru nawa do gabi do beringin asal pertama beringin para ratariara di pasu-pasu putih betapa kamu terus bari urung matakan bajalan jual so do dia saguri-guri tiranya balungan asih marwana putar bata di miahi masudia kali udah di tanganmu sorry doa kepikiran di rohamu di sodo do ringgi situ suara ima dinopani amata pamareta si pasorang rohani amata raja si paras rohani inata sori pada yo masih rohani putar bata jakono mula tujulonyo ya ayo terbuat mak musuh nami Maulaya de madi hamu pande nami iya bobo nami panggabian parorasa dalam pande nami panggabian parorasa do suh nami siaku ke songon dahudul sinur songon berdala asa takas indah jumurba takasan kujua kola takas indah baduba takasak kita mamora takas di panggabian takas di parorasa terbuat mak hamu berani suh Maulaya de madi hamu amang perkosi nami nung apalagi suku kamu di hari orang asuh si takas nih udah apalagi Bornginon amang perkosi nami dia rinang salpui nung dialap putar bata mulai dari nabulun sian tonga-tonga nami sada ina lahu hawalong hami jala apalagi Bornginon manian amang perkosi nami mopo inanamion asal giat mopo malihat panggabian mopo barasan dihat salut para inanamion jala ular namang ihut pe amang perkosi nami dia bala Bornginon mabutan nami tuan nami las mangihut ma di ari marso ima sita katsani amu pada nami oleh gabe masalah orang su nami nang berbuahmu di takas di banggabe takas di perhorasan ima di hari nang salpui tutu nang dialap komputer debata sada ina siat tonga-tongani keluargamu jala di parako mematari arion di batu pahamu parmopo asa dapok pasona do iswe mopo lihamu komparata penggabian mau pengarap-pengarap do pengarapoton seorang tadi kamu anak naulo rapoton do anak naulo mengarapot di naung do tangmu kami pergosi perhitian di pangido mutu putare bata do parsopa mutu akaraja di donatoro kami pe pergosi do pasahato si gabi-gabi si horas-horas asadabo sokona do ngeputra si jolo tubui asa balitak pagabi udara sekaruan ari mugabe suhut seluhna nabar hula boru ay degak kamu bersih bau dulu asa balgat yang di rumah balgat yang di sopo lunga gabe natutuon nak perjolo borhaton nang ibu gabe mahamu salut goparan asa adro haduka ma tunggu di dobu adro hati itu untuk ngorbo di pas-pasu di batama selalu pinopor na tutuon nang naksa rumah tua perigiri pahupul sahat tula begini sahat tula pano kalau di Bornginon mahamu buat tani kodangmu nak pangidon nani beto putar di bata asa tikoing giri-giri bulung gaya rata-rata akapita pangidon mulai asimar wahana pasautung bawa putar na bertutup sa di solo sa batu-batu ya
Nunga sa mapukota ulota ay manabot dari kodang di pernakok ng Batanero. Pasok-pasok di Batama kita liling mangulong. Usa ka tupang gabihan, usa ka tupang gabihan. Jadi perjuno na kita so kami bersibitulili bersibitu kodang. Nomor lapatan may sisa dabang iduam na hita. Kami pergosi dot hasuton dia kapasu-pasu. Ima na sisa lomo di pertua di natutuo. Gabi bang kandidat. Kamu amang padenami nung ngadilulu kamu do punta di Batam Raja Nabul. Alulu kamu ma tua mata raja inata soribara naliat nalulu ati adong pagkatayon nami di hari nang salpui do di banator nami lahurang asa marbangaju ma amata raja. Mauli ate mali kamu amang pada nami nunga dia lulu kamu 7 orang torok alu kamu ma 7 orang torok ai torok po haju arau mauli ate mali kamu amang pada nami ilo na Tuhan tua siya mula-mula siya malatopa permulaan ni Rumah Bisu permulaan ni Jolma Marroha na dulu dipusupuhit para tapat tu dan algoba atau memang pada nami kamu boleh Thank you.
asal usul pahaman dilok na tua si raja ida bati na jujur tinggal na hos masani hari anggia saha pasu-pasu na putari bata masu-masu ma putari bata badan ke foto di nagi baik kamu mamang para dirami raja inata sore pada somat pangiruat kusir lagi gani ati adong panganak-anak mi pakuling ngami di arenong salpui marpanga cuma dengan kurangan nami anggiat mamas-mas putari bata baik amat lihat panggarian do parhoraton dihami paparan nila namyon nam jumulun dihami salhutna putih kadang mak
Iya, isi bahwa saya tahu dengan teman Rosi. Iya, ulah siapa mereka dengan kamu. Situasi tulang, orang betul nanti. Inopari day nangon, tong bo, dasak mangido, pasu-pasu, juput dari bata, anggian, dileo dihami pasu-pasu. So pinangido ni akada mangdo day nangi anak dia nasong anak buru dia nasong buru di badamang ma kodang sapur marorati. Maulia temani kamu amang batin kami namun kamu godang sapur maroti banema atau orang ada putar dari batang mulajurun di persaurun may dihami salut poparan ni daerah ngol lumobi dihami salut poparan ni damang naung dimulai atau amang pangkosin kami bahan manggodang si bane-bane. Muda memang bantu rasa harap. Iya, saya dulu. Horas. Hidup. Gila memburu. Mau lihat. Jadi alani alam menonton mahitan na marhamaranggi di pomparan na punta na gabi dan lumobi dihitan na marhamaranggi rampak dohot burunta nakinga tabuat tuan ikundang tak subuh kita bebas rohak kudia lama pomparan na punami itu kasina ganong gabi rampak dohot burunami no yang dibaga seperti kiano lumahubot tabi lagi tuan ikundang ngami ima adu-adu tomat tade bata adu-adu sungoni nang muda-muda sungoni nang lihat dok lihat penggabian lihat na perhorasan dok dihami na marhula-hula buru harus kerohana minakining laho marsi gabi-gabian ala dia makpergor-pergorsi hidup na tua-tua siajur mula-mula siajur mula topa bajamu magodang mula-mula las pada umat tu godang sopa-sopa. Mangguru tumpe hari bangalia di tempat di bangsa seperti dalam daerah situasi amat tadi matama tontong nama masuk gajah mengundang dia di gajah mengundang si mana las pada rumah husap pur mararoti.
Mau dia anak baru. Marga sinaga hami betong las marohanami marhiti narohamu nasim masopa adira kamu nakiningan tangan nami marhiti ringgit sitio suara alania mangboro di baga seperti kinan romhani hula-hula muna mangurusi hamuna mana binabi hamuna alaya punta di mata muda jenda bulung mangguna mangurusi patun dia muna alania mangpergor-pergorsi alaya lama hami lau manabi ya nakun nami doh mangurusi ya nakun nami Bajamang ma, udah na ilik.
Tunggu nami maulihat itu putar mata bulan yang dahulu seruas ini ruangan ada sana di pasu-pasu kena ambil marah barboru kusian anak baru kusian boru dalam so pada dua alai di hagabion ni nanamion serongko asal roka Asing marohani putar bata manggu madutur dini nanamion mangilihirik tu putar bata ibang idoho madihan ko para naon anak dinasong anak boru desong boru tabadi hatoro konami ko para ni nanamion salahnya waktu kami baik mado bodong kami siatur maranak siatur marburi siatur mana dua bulu diambil koparannya nanti tunami. Badan nami pada udah puno pagi do puno harta dohot na nami nong sogaton saya rohan nami nong masih awalongan waktu kami bahan malu kodak dokter nami kesehatan ni ulah nami do hanya ka gurunan
Marepas mapahupuli na dua-duaon ima agak kunang gabion naung marnonoon pada mga bosina na hubardo ka mahupunaw. Iya.